ma a plane crash in Kusian. Aha, almost your mucus said Dino, a day in the sea. Nipa actually omunkwa. Almost say omukoye nkukon kitten launching. Kumasi. That very day, yesterday, ye dish ye no more, and mamians, and my back 6. Ghana ha. Almost so Eddie Nkuko 6, Echo, Kumasi Somuko lunch, Nkuko 6. Inti se would compare sa mana. Would me who says Uncle Fui, San some no mukan say, including lives, no. Egusu yejuma. Inti se asofofobi ba hye nkom se moja be hwe Adima mo apia una otu adwin ba including lives no one says some tragedy death bi abekoso last year ye twam ya omo ba. Yes including life no. Okay. Inti se osofobi hye nkom se moja be hwe gu a nya bibia saa omo a na ekọ omo ho na omo kokan saa nsam no emema ma po mu nyina na wendisi o emema oye bema na oye Ghana ni na wapo hu pe na wagimi na wapo bia ndisi for ni mema ni dodo na apo mu hu kwase bia wapo no a wabetro kwase asem wa chale padma yanko enti se ye tumi akwa lanchi nkukwa nkete na yahwere ye nuanom nsia 6 children na say 6 ladies omukopa ejuma ayawre samu sofu bi abaka bon tin say moja ba hwie egu a omuboa omu ana omu yesa anyankomade no nti omu nim say emre no ebesun for sacrifice. Inti omase da babontin se moja be hwie egu moja be na hwie egu munka nkyere ye se aforebo time aso na mudi nipa na ba be ye den ebe ya sa aforebo no to fulfill their promises ma obia nya abofra okrom ha inti se ya to aba na se saa nyoma we ekoso a omaka kyere ye dada inti enye news bisa ohun se NDC fo policy ben ena omudi aba wo solution eni wu nuanom munya so mfaso da policy a yese ye twa kwan de obi aban bia ba o twa kwan but policy ye ka policy a afie biara nya so mfaso se ye twa kwan wo kroma nya so mfaso yesi hospital wo kroma nya so mfaso no ni nyina ye ade a ye di mpuntu oba o but meno when I wenya but been drew me ha but ye wade a MPP form ba wonya bi a menya bi menu bi nso nya bi wona na nya bi obi bia anya bi NDC for omum point ba ku pe mekwa akwadwen ne omo omum point sa de ba ku pe say omu die omu baye no ana say omu abetena amamu no omu di Ghana taxpayers money e di ayade bia taxpayer no o fili say asika ya matue yi enu hu mfaso na manya yi ebi wo hemfa eye road dia omu ma omu nkoho because ye ne aban krampo no wode a year of road crack to ho e bokwan to Ghana ha ba bia you one day a commission hospitals are yent to mean kind yet the old born calculator for Ghana history more no why you quite say a since independent. Yes. And it says nipa omakofa bloggers bi Amarisha ko nena say your man is scanner na no demu no and Amarisha ko say your man is scanty wakojina yesi bugosu say ifa kwan so na all chere abani yejuma masa abani yejuma solution abani yejuma oto milk say ideal milk oto ni say ideal milk na increase bibia increase o yo see Burkina nana do time ade we
na Accra hanum no ye turn 2 cedi 50 pesos. And then 5 cedis or 6 cedis. Yeah. We back up. Me say Burkina na ye turn 7 cedis. Adano me bisa ni price me pe bianum. Omo say 10 cedis. Me say me nto. Nyamu na mo say ya tete nyoma so. 10 enye say me nya 10 cedis ni nto. But mo aka kire ye say mo ate nyoma so. How much more mo increase nyoma o. Me say December ya yenya problem kakra bi wo yefio na yefre plumber so mbra no meye. Plumber ni ba no ba be also be nya cement. Me say ye kwa koto cement o. Na do time na ye to cement within last year 85 cedi no. Enne sa simaf cement no 130 Ghana cedi. Yo, oyiwa. Only 1 year only 1 year per no. Ade no ya tete nyoma so ewo online. Ene ya tete so ewo NDC party office. Ba uko joma wan hwempo a oni adwadifo be kuntokwa. Se odi niye ka no ha echi dia ene oni omu be kwa kokuntokwa because aha ne obi anim se ya tete nyoma so enso uko joma na yente bibia so. Me kotokwadu anano no me tokwadu 10 cedi ma me ni yi 5 na ma me onu su krampo na me ni obi kra ham wo store ho no se nyemu na mo se ya tete nyoma so onu su ka kire me se ya tete nyoma so ena me se ha wo wati kwadu 5 ama me for 10 cedi shop am to ade de bia me ni woman no like me the one wo me see yes ya tete nyoma so why say every day bia o you see nyoma no say why not ya tete nyoma so ana me bisa na say nti mo akasa na moji sa etika no gun boto mana ewo ya ase aha kire say mu na mo boy abro ana say ya te nyoma no so ampa because ye nti nyoma so wo me locality a me wo mu ye nti nyoma so emo ya mo be ka say enu de obeka say ya te so no emo no so no wo enidin edin aba no ye nim na di Padiman obi a otie bia Ghana ni bia yenim emu ayede yes yenim emu aye papa yenko bisa say sa emu papa no enne ne price ne ti sen ya so emu bia ba emu no ya branding no uko me pese me say obi ni product din na kilogram na kilogram na ko ya 30 kilogram no so tie o de ba fie sesia na wo no a at fresh no obetima di bi o ma 30 minutes mbra na ko he emu na esa abo me hu bi da sa de we my experience me pese me ma manfo adwen ye den embra so me mfa sa emu ne branding ne mba na nso obi ba obi amfa na adwen to no mu hu o ti ase ade a how kese how kese minim se dro kra ndc fo de aye Ghana fo no mu bi no mo ma ade no ono a o to ade no po aboden no po no o se ya te so minim dro be say including life no na eye o musa no I don't know wodwini ho a I say you pity for them I say unya hu ana say humobro bi man say nka na adwen no mbie enso so we mbie ni hu chiri no enso so ase ekoye ni hu chiri no me madamfo baako wa mini mienu ya bra na nado abreso na nado ni Dr. Mahmoud Bawumia abreso do me nya omo ma maduma anya but oman no nyoma mu ekoye mamiti I was able to live in my own house wo susu watumi asi wa wo fie na wotim enso so wo se aban na amwa wo pede ade ene ya num for ya saba back yi kohwe ahokyere okom kokohwe enso so okohu na ene ya ban papa aba che say a draw say ya cast spell egu om so minim nti me bompa ye pa say enta ye ntu ya ba no mawie no ye be hyeda aye hu mpaebo omo a ya cast spell egu om so okrum ha no ye beba be break those spells na from trim na omanya adwen papa ehun say ndc for aye nada for omo ye scammers ye beba be ya adwen ho dwuma adwen mu adwuma no ye beba be cast yesusu ye ba be cast spell
ne de breaki omu de no na nipa anya dwendwen no hu se NPP nkwan ne aban a oba so a oman no obia anya so mfaso meti hey me wie school na me school prefect as at that time me wie school no minya school secondary school makoji ayi prospectus bibia admission bibia na ho na de ukọ ye ni free anka manko school prefect me school prefect o de opa baby sa o me krum baby amite. So I was the school prefect as at that time. Me we school me betene fie 2 years because of financial status na bi ni ho te me betena fie a hustle for 2 years answer na me yeden me to aso o kwaye no me kwaye no nyoma ya suan Kwame Asajimini a o abruchira hunya sada me papa din pa na o de unsuan nyansa se de yanko yen rap up me rap up no me no solution MPP wonu enedi free basic education baye eye ora kufo nanado obaye osi uwie JSS a unwie hwe kwa secondary school kwa ne free media aduane ayeden aka wo ho kufo abreso omu select schools bia na ye feeding program ma omu some areas are utumi hu say poverty no adukru omu aduane akola be kra IMF for statistics aba say 2026 poverty never rise up. Yeah, ma hwe sa yin pa akọ 26%. It is memu papa. Anka sa de no ye bete. Nti menua okwato aba o ye delegate na okwato aba na otie mi a wa wonimde US dollars so on you want to go na chem out million for na nkopembo mo say and Springfield oil free what cannot and some your mama na busuafo mo pese mo fa Ghana nyina nya mo dia na mo free power no ma sign concession e dey man nyina him box site na dey my brother ya ba jeff mo say mo ba ya ma sign the go the Ghana nyina say ama mo nko say mo fa ni enu anu ma santefo ne akamfo ne to hwedi aka mo no atum say chema wo tumi dey mfa ne ko prison e na chema wo tumi ko court o shekambu sikani be na shekambu in Pabu and in wardrobe na ya jene cars ya jene yerim cars ya season $50 million $50 million worth of insurance company ya GF in some ya season everything say papa ne strata dia san wetimi akokot kwa ya mde chama wutumi afa so no ya ne ye ka chem sam dia fi me se wo de obeda wo bi hu ansa one prison straight wo de no konsa wan sa wan de say a prison university a me fan sell gon obekwa akuse baby a amanfo no kwa mboa wi omo na mo no oho no obekwa akuse prison akuse ehon na dukwa question so $240 million US what boss akano Victor Solomon oboka $2 million je ku afford need to prison $2 million yes one got a computer non computerizing the whole judicial system no blow sikano $2 million oko prison oko na usami je $240 million me say Rolling Stone 79 anka over this side we jina test range ya boom nyina tuo oni Sam George ne ku beto ko am fa so to adam America nyina ikura nyina what to dan Airport Hills obra mu nya adwuma da mu wa dan $2 million dan kwase 47 mu ya adwuma da na so yile na hwe apart from parliament adwuma na o ye no o yile na hwe and Sam George me woni constituency o meka last month ago o hwe motorbikes makumaku 150 obechiche ma NDC for no the freezers dryers ayede mamba wasen atemba fan club go pram ningo all this cash omua every day every Sunday be and next Sunday say on be for some meeting no what I say yeah say wo dem yi Dr. Bawumi awie mu yi wi a ye be kire mu niema ekoso underground and this omu na afọ no bi oda OSP on tea na krono ekoso Ghana OSP ID on tea na and this for bomb my no krono physical one be destroy Ghana for nsu and na nan mo kwafum from the pure water the kwafum kan ne kwafum ye duru what have answers so no bia no na okon so krujin mu de ni brani ho ya ni bayi ya madwense mo be destroy ensase and ne mmiri kra ye nya bi enwa kra ye nya bi and odua dia chemicals ayi mu ma mercury a destroy kan fo nsu Ghana nyina say nsu nyina ne ensase ana mudo makogu bush wana asofo nyina ka ma no atum civil society organizations zo mo ngasa
Upia yedin okroma, upia yedin MPP na koye dia akama so ya twitu de Ghana kroma demonstration hodo se MPP de ya kronfo party ye ni brefo party ene mo ba ye mo one good year ka ya ball my way mu ye debt nko a over $79 billion o masa na Rebecca e ka Ghana de ho within 1 year na bisa ho se 4 years ni bedru na Ghana ye de kasan and electricity matum straight bronya yo bi edi bronya kroma na electricity aba be pem ya pampam si ensa ntua insuka masi aji me no ka say 2 months me so mad and so every month be am share water bill bro go for be destroy be Ghana kroma intine ka che delegate for say Dr. Mahmoud Bawumia is the only savior for the new patriotic party and for Ghana at large the extreme mo ko to aba na nobody should compromise obi amfa na adwen ko to aba na onya so for na mo ye fudien no mo fu no de na Nyankopon ka re nkire wom. God has no time for MPP politics. Nyankopon wa busy with the baby. It is said delegate for some koto aba papa ma Dr. Mahmoud Bawumia obi ni ho asem ka bia Ghana kroma mi am de manosifo yo me da se wakasa ye pa metama so padiman bremu ma 5 minutes na obia ma ode 3 minutes no obia yan fan wrap it up you be a Mrs. that media 5 minutes media 5